Balang Presbyterian Pyndenumiong ke Khot Sngewbha pi Baroh sa Jingiaseng KGP Assembly ke Khot ke Balang haki tarik Shipau hadu karlai tarik jong bena yayong arjar arpusan bat la kami tiru yakit Khot bagi delegates kiban poi sekini Jingiaseng kilong kumba khan reus pa ngut kinong kren kiban kren haka singutrai kilong kumne haka por spoi steng ide Reverend LD nongse nangta in ongkren haka por sibje steng ide Reverend HK nomsap